Ngobrol sama Tatan. Tata ya. Gak dorong-dorongan. Gak dorong-dorongan ya. Aduh, bibi tuh, Tata berani masuk ya? Gak berani? Gak berani? Berani nggak? Jangan jatuh-jatuhan, jangan. Tuh bibinya di dalam tuh. Betah ya dia. Hei, nggak jatuh-jatuhan. Bibi berani tuh. Tata berani? Berani ya? Tata berani masuk juga. Dalam berani? Takut nggak? Hah? Aman berani? Berani? Ngobrol sama Tatan. Tata ya. Gak dorong-dorongan. Gak dorong-dorongan ya. Adem dek, dalam dek. Hah? Adem. Ada angin? Oh ya. Aduh. Hah? Oh, ada. Kenapa? Sekarang artisnya namanya Tata ya, Dita ya, Bibi ya. Hah? Sebentar lagi yuk. Udah ngobrol, satu ngobrol. Tuh, udah. Oh, adem. Hah? Nah, nggak apa-apa, biarin. Nah. Tata berani nggak masuk? Berani nggak, Tata? Ya masukin tuh ya, sama Bibi ya. Amel berani nggak? Berani? Di dalam berani? Berani?
Gak jatuh. Gak jatuh. Tenang, aman. Tenang, udah ya. Dadah dulu yuk. Dadah dulu, dadah. Dadah.